chaka MC hi min en kolpui an chak aizol hi min en kolpui an chak khongai takin aizol mi puiten kan MLA te kan minister te ne na rual khai takana kan tho ho theinan in vote lutak voini hian kan ngen tak meu cheu ani MC a kan sarkar chak chan hi enge niang o ti ka ngai tua thina party tin te po hi in zotila MC a sarkar turin party tin ten voini a hian kan be mek lomani kan thei top kan suat lang ani ZPM party te chu kan lo sarkar ani chuan sum tuak nan na te noi manga sum siam vak angkha TV kan tumlau party kan lam chia done kan tina ni lawa uchuak taka indu sakna te aizol mi puite har satna siam thattum si lawa party len thur tir tum naril ruang hi kan sarkar chak chan ani velawani tin ruling ni hi anuam vati viawa va enjoy viaw ve kan tum lawa ma se mi puin nuaman tianga MC hi an chor changkayanga phurrit ringot nilawa MC changkai zia an hu ve theina turin na tho kan tum voinia kan thom lo sia lo ngai kha YouTube lama min lo en tu zong te po kang en du cheu chu tun ma kan lo sia thin kan kor kan step siam thathei tu MC kan ti ringot turang kha ZPM MC sarkar kan siam ani chuan ni ve kan tum lo ani development te chu kan khoi ve don kan khoi ve thawang chu ti rual chuan aizol mi pui chhor tur public assets kan ti tling siam konga na sazoka malak kan tum ani hey state danga kan kalchina an municipal in kai shwai na te kan zuzir ve china rual o anachin em ani MC chu aizol mi puiten kan mudana chuan chia khon tu ang deuh ten min hmuni state danga chuan an chia khon mangte in kong an siama an chia khon kha mi puita na tangkai theiang perinan mangle tani chutiang chu ZPM sarkar chuan chutiang sarkar chu siam kan tum kan chia tling khom te tangkai zo ka manani theinan thei top kan chua dona tin MC hi tuna hian kan ri thei em kan on source revenue kan tia hey keimania kan revenue lak lu ve hi kan revenue lian ber chu property tax ani abak chu te tham lutuk revenue tha hi kan nei lo reng property tax hi mi puya tipung tawakila phuntur chu mi pui te kan ni chu wangin MC hian revenue tha kan nei theinan keimani kan in todel ve theinan kan in chom ve theinan revenue tha siam turin aizol mi puita na tangkai si public assets siam konga ZPM party ten sarkar na kan changani chuan thei to pin ma kan la don hey tun tram thara hian 16 finance commission kan tia you will be grant kan mang chan dona chuta chuan centralina min te na ber tura chu kan on source revenue engzat nge an mani a sum an in hai lu ve tia khamin te don ani tuna hian ke mani na kan revenue ne ya hi abei tham em a chu public assets siam nana poisa mang lovin party uchuak taka indu saknan te mo kan mang na sami ti mai turin public asset lian thar siam hu turawang em a chu wangin ZPM party ten sarkar na kan chang ani chuan hemi konga hian na satakin ma kan la dona ZPM party te chuan kor emo step siam ventung to lo ami le in lo ti ni mai theya kan siam don step emo kor chia te mo chu kan siam don ma se MC retheilu tukso atwar tu chu mi pui te thau kan ni kan administration alat thatok lo em a
tu na po thok tu in dei lo na na sa em mani chu mi puya kan service pek that thei lo chan po hian ni mi puya service kan pek that thei nan kan revenue te ti san konga kan ho tu te nen na sa takin ma kan la don ani ti kha kan soi dua soi chak tam tak kan ya kan manifesto han point out chak deu te po kan ya amai ro chu voinia chun ka soi vek seng lawanga kan word big ta na khan tlin kan ni le chuan tia kha in tina hemile kha eng kha kan sema kan word mi pui te po khongai takin uluk takamin lo chiar chua sak turin kan ngen du bok chewa chuan kan minister pakhat thu soi ka siat reng thin ka thei ngil thei lo pakhat soi ka duwa kan minister pakhatina soi chu thil tha kan ti konga kan CM hian min dal ngai lawa min phur pui ati khan MC a sarkar na siama thil thatia phur pui tu CM le ZPM party kan nei tur hian sarkar na siam min ti cha kani tram masa MC lo kai shuai tu te kha mi fing le fel tak tak te an ni thil thati tur po an sheve chau ti chak tam tak po an nei ai zoltan an rual otve ti tur tam tak ma chop an nei ma se namrun an ngam lo ani ber thinin ka sia ke ni chu kan ho tu ten thil tha kan ti na konga min dal ve lo tur hi MC a hian sarkar ka cha ato pera chuan kan ward b ward number 8 aveng south le chite veng te kan ward hi kabel ve thokhat viau to chuan ka sia a kan ward tan thei top ka chua ve le thei nan te kama chop le ma bak te ka ti lo thin ve le thei nan kan ward mi pui te le party sang te po in party ni na da tha in kan bialin mason na mel muzel theinan voini kan campaign kick off a hian thopuya ka som chewa in vote lutak min pevek turin ka nge na cheu kalome